Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalwelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalwelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalwelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4
dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kanggo ang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langkah pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, kegen undang mantan. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langkah pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, kegen undang mantan, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan.
yen tole uli penampilane iloh cara sing kuangan apa mefoto selfie di mobil Ferrari nenteng tas branded merek luar negeri megaya pangkadena sosialita satuane pragat untuk kesugihan kuliah nurutin gengsine tinggi ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan tipe jabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sasari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati demalu bangga lo ilam rasa GR pedidi direh buaya lo liu helas setok di sisi nak wani ne belah bangga ngor di sisi nak elo ne nakal nak ngortan nak losing lah harga diri ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan tipe jabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sasari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati demalu bangga lo ilam rasa GR pedidi direh buaya lo liu helas setok di sisi nak wani ne belah bangga ngor di sisi nak elo ne nakal nak ngortan nak losing lah harga diri
ngidang kebang, hubungan terlarang. Beli jadi beli, ada nengelahang adi. Sampunlah pasangan raga, dua dipertemukan nanging sing saling gelahan. Seton dene sakit nilakara sayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngengsapang ragan adi biaston sebet ne kerasayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati. Sakit nilakara sayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang biaston liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngengsapang ragan adi biaston sebet ne kerasayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
Wah, kalau nggak ada di lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen rumah putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tesingi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Galeng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang agak yang nungidang makan. Ampura yang makin luput kan kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak luko pangkyang ngawur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Galeng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang agak yang nungidang makan. Ampura yang makin luputkan kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak luko pangkyang ngawur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Gimana lagi utang? Konten di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi, belum kaki dia. Ah, bakal utang ini belum kaki bisa bayar utang nih kengken nih. Belum kaki sih buka pintu nih kengken sih bayar utang pak. Bayar utangnya malu. Malu. Maya utang lah bang kengnya kengken caranya bayar utangnya malu bayar. Ampura saja pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sami dang pak. Ampura saja malu. Bayar nang utang pak. Buang pak, mengengken utang kan pak. Buang pak, kayang ini bayar, kayang ini bayar. Saya engken pak.
Engke niki diputihkan niki. Mani saya kayak ini urusan. Depan kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani. Kayak ini urusan, Bang. Ini raga matamu petang sisen rurunge orang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adi dugas pelinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli kada nang beli mati lesang raga Daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli angsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kendohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya jabeli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara ken beli kada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine oh ya jabeli angsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kena
bagian dingin lemu baik sayang ibu beli kau kena bayar. Kone suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian ragane jani merasa bahagia sujatine untuk madan suarga kancane ngai lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka tan bino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka. Dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian
sejatine untuk madan suarga kancane ngae lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka tandino yang kadi anake memitra ngalih demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka. Gede sarang kudu sujati ini kena jodoh di kehidupan sana di umur kita jangan elingang ye yen kena hang yen nyidang tahan ngalah kurenan ke dewan kanti sab kekinan mu berpencerahan yen peskone alih kanda di belanjang Kaden lingorahan hate tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane piral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajaku kos meliti ketatian melidulang ditu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane piral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan ngarang mati kaya drama lagu
carane piral bidan meli tulang di penginapan nuken membuang-buangan. Jajaku kos malih di ketatian, beli dulang ditu di penginapan. Beli fokus melajak kerohanian, boya beli buang senyidang nahan. Satuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benuping nanging kortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekam, ia ngorahan ulian ama beregan. Ulian benuping nanging kortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekam,
Iya ngorahang ulian ama berega. Nugen percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan nasa melambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan. Sampung berjalan tresnan beli, ulung di gelutan adi, dinane mangkin beli kamuktiang janji nepidan, ditain ucapan dumogi sweca ideng micaya. Buat sampun berjalan tresnan tiang, ulung di galutan Bali, marine tresnain seurip tiange sampunang Bali, ngelempasin janji sayangin tiang seurip tiange. Dumogi skadi pengabdi sareng sami, cerita niki pertama lan siduri. Di dalam mangkin ragam majang kapan, menjanji setia dan kau mapalasan. Bias don tanah langit atap beli kal satya ken adi. Mogi swece yang pramah kami setaka sida barang-barang di wekasan. Berjalan tresnan tiang, ulung di galutan Bali, marine tresnain seurip tiange sampunang Bali, ngelempasin janji sayangin tiang seurip tiang.
siji mengabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Ningali mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan Lumogis kadi mengabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Ningali mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan Biaston tanah langit atap beli kau satya ken adi Moging sijeng yang pramakawi setata sida bareng-bareng Wakasa tugas bidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange membunga-bunga di hatine ulian peleh tiang abade ilo megaten tresna Nadi jani dadi ampan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan Mejani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli Mejani sapi sayang beli kerasetan si teadi Gampurang dewek beli nyakitin adi Dadi ampan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnan nene malu
tresnane arepan nejani adi masih milu ninggalin disubane adi nawang undo tresnan beli nejani sepi kuinlah sayang beli kerasetan si keadi nyampuran dewek beli nyakitin adi Jani adi masih milu ninggalin disubane adi nawang untuk tresnan beli mejani sepi kuinlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adi Lugre ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan Bidan terkenal ulyan prestasi Jani ngalih viral ulyan sensasi foto seksi cara nak promosi anak nuturang jelek sing peduli
promosi Nak nuturang jelek sing peduli Api dan ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk metiktokan Api dan nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Api dan ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk metiktokan Api dan nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Sugilan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta temedampingan ada beten ada neduran mandene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milu bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma metulungin nak tuara yen damang ngamang ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung netulungin doane pasti luang
mani titipan ida yang widi dua dharma arta iraga yen iraga demen ngae nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani ane ngelalebian iring hitungan bija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen demam ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen demen nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma ane melah astung kara hidup peluang yang demen metetulung netulungin doane pasti luang. Rengin pemargi ngiring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memargi sisir angin ring perbukitan kerasa ngampang kanyele ilang dan kerasa sampun galahi majan ketibane mangkin ring tatujonan kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki dan kerasa ngetelye puninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai tuah ring pasir
mandeipun sami memanggil rahayu. Kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki kan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan. Seurip nih kerasa petang Lentane lumpuh Penyidang memargi sewai-wai mahring pasirapan Lentana ale Bagai masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi Mandeipun